Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Deputy Commissioner ka West Khasi Health District ba tilingwa IAS haka alp konditrik ubana yayang arja alpuwe ulapan mi ikat tukat ni ki hukum nakamta ka bet kabyang jang kinang shashnang ka West Khasi Health panlad nakajing saprang stat jang ka klam corona apo ka district ki kat tukat ni ki jingpen bana yakaba UDC ulapan mi ki kantop Jingpynsangeh shwa shipor yakajing penong skul yaki lower primary hado class 5 yakaba country kam na do kalai potrik benai yayong hado khnai trik benai jembang arjar puwei baro ki yo ki hat ki bejulong manla ka shisen chiteo an happen trikam no da ka odd but even number ki kali kamai but kali shiman ki bade ki kali ret an sharp an shang sangwat ka bakin thuplang ru ya u driver kat ba ya ki sumo but mexica an sha an rengot ki kali he kom ki bus an sha san person na ka capacity Nalor kata ki hapru ban bo renti ya ki kendon jak tanat ka kat ka khia bat ki baile prasha an pinsitam kat kum ka an ba sakoi pat kalong ba ka few minute how West Khasi Health kan stang menteri kamna na kedang jong DC leitu ba ya kini kirai la shemru ha ka jingelang ya ka balatip kom ka district citizen support committee Banya tay saniba halor kumno ban tholat na ka banta ban yakun ka jing saprang jaka klam corona hapa district kabla long ha ka singi palai ka tayo da ka jingwan ni shimenta da kinailam shnang kinailam nyam bat kire rong ba jang ka dong ka than ka wai dei ba tu ka kitki restriction ki bala ai ko East Khasi Hills West Jingpynsangeh Hills but West Hills ke ni na yashang mena ya tu ka meeting jo bane ka district citizen support forum hamne ko nongsai ha balai dan ki member nang tu ki bakun tu ki katuk ani ki nang ki senior citizen ki nang ilam senong ki nang ilam niam DMHO ki nang SP but vi ki officer ngiraya sim ya garai kumni kapan kong ba ya kini ki lower primary school hadu class 5 on khang no shua hadu khandai tarik nadu lasai hadu khandai tarik on khang no shua ya kini ki lower primary school kadau kolong norba kini ki khana school ki badang khana khlung sitam haban disiplin ki wat kini kai ki pawe kata kajing ya wat na ban disiplin ki ban maintain gitu ki protokol state nak tahu ya sim ngarai ban ngin sa review yang kani hadin ke kabar kolong ba ya kini ki weekly market kini ki yo ba yang sisen si te yo ya gitu ru ngira sim ngarai ba ngin le no ada ka odd even ngin le no ada ka odd even ke kasong hak itu ki sardar ki CM ki bakin penyai kata nor hamarman ki market iladan gitu ke market committee corona market management committee tekin sapanya mungkin hi ya kata or even ta bala beda orang yang gini kidukan senang apa kan offer new nongsan bat kan new nongsan katuru kene daga or even te sadar daga ki sadar dengan ki arli ki senang kin sapen de kam dia ta kam bakin le or even te ya kani ru ngin ngira ya ong bangin ya kentu lang gini ki tahun ki badan ya West Khasi Hills jungi kum ya ka mairang ba dia ka riang du ba ka salang bakin unju te ingin sa isu ya ka order sa kini ki rangba senang ki sadar ki hawa dia bani ya nakta pada hakabari bagi kali baru hak kijat kali mo kali kamai ni kali private ru ke ngirai bangin sya yakini ki car ngin sya tang 1+3 kalau driver bar lain passenger nata yakini ki sumo lo ni ki maxicam ngin sya tang 1+5 1+5 nangta pada ya gini ki kali hai ki bus insya tang 50%
50% nak kapasiti untuk kali. Tinggal saya enforce je kan ni, ya gitu kiba genun kiba ngilek kiba ilek persya kiba membuat je kan ka hukum ka anhi kan sa terikam niki. Te wala kata ro kita iban maintain yang protokol sebanding ikimas hapor bagi song kali. Lada lap ya ki passenger ni ki driver kiba penting je kan ka hukum kita rin hawan simkam niki kagum ka an. Te karena curfew kasa terekam yang nado sibet minit haga por sifoje hado ka khasan tarik san beje mestem te ngila pa penbanai publicity ni la pa ai ban ha di piero ban publicize ban pernah limba kitinghong ban ai kopi ru ni kisang bakinya penting ni pai ba te kita kiba ngila ya rai mendrasing